Yo. Tidak menerima sumbangan. Lain sumbangan maksudnya ni ku cawa je mak. Dang ngicik je makmu. Tidak menerima sumbangan saya. Lain mak lu sumbang ni ku je ngomong kat mau ni je. Dang cucu je mak. Saya bukan pemulung. Mau pak senang je lah. Dong kelemah-kelemahan lah. Ikut sekelemah-kelemahan. Woi benar. Kita ditanya emakmu, tu kau aja Ipan ini, kau dong tua sekali. Di sini apa ni teteh udah jenuh. Ya? Walah. Maksudku dong ngicik. Ya. Tidak menerima sumbangan. Lain sumbangan maksudnya ni ku cawa je mak. Dang ngicik je makmu ya. Tidak menerima sumbangan saya. Lain mak lu sumbang ni ku je ngomong kat mau ni je. Dong cucu je mak. Saya bukan pemulung. Mau pak senang je lah. Jom lihat kau. Kita tanya emakmu, ja ipa bang ku tiru ayahmu, cawako, ja nyunup kaplingan namu, kamu agak ngebeli kaplingan namu. Dong sekali cawan ku jak pini teteh. Teteh seri je no. Walah. Ni ku jena dikini duit nanti seri. Muat. Api ya nanti seri. Nanti salam ya sama ibunya. Kan cowok kena do. Tapi dong disalam-salam ko yo. Nanti saya bilang salam. Ki ditanya, kam saja. Anji amu na, paca pena api na. Hasanah. Yo api. Teteh Hasanah. Len teteh Hasanah anakku, ca teteh Hasanah. Kapling Hasanah len teteh. Teteh sa teteh seri jeno nji. Kapling Hasanah yo. Ki ditanya emakmu, ja ipa ku tibang si kam ja nyenup kaplingan di Hasanah si baru. Wat pira unit nah? Wat pira unit? 18. 18 unit. Cash keras negosiasi. DP mulai 3 juta. nah, cicilan 12 bulan. nah, kena yo, kita tanya emakmu yo. Yo, oke. Walah, jena benar ku icik ko ja Teteh Hasanah. Lain teh Hasanah, kapling Hasanah. Ni ku jaan, ni nah, na. Di kapling Hasanah Anji dijual 18 kapling. Nah, jangan nanti beli properti untuk nanti. Ji kurang lebih nah. Nah, unit-unit nih. Nah, cukup makmu. Lain api ni teteh Hasanah. Ki kontak personnya wat Om Ade. 083175216688. Berarti itunya Teteh Ade. Teteh Ade Indo. Berarti oh, ni ku jaan, itu cowok ku. Dang untuk lagi ku jamannya awas ku untuknya ana. Ki gugur na. Lagi menang.